Mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents, nongera kubashimira abamaze gukora subscribe, nongera kubashimira abamaze gukora subscribe kuko niyo nkunga yanyu ya mbere muba muduteye. Thank you all subscribe this channel Iris Sports Agency. Amakuru yacu reka tuyahere ku gikombe cy'ibihugu kiri kubera mu gihugu cy'Ubudage, nta kindi ni Euro ya 2024, aho imikino y'amatsinda ikomeje kuba. Ubu ngubu tuvugana ikipe ya Romania imaze gutsinda Ukraine ibitego 3-0. Mu mikino yabashije kuba ku munsi w'ejo, Slovenia yanganyije na Denmark 1-1, naho abongereza batsinda Serbia igitego 1-0, igitego cya Jude Bellingham, naho abaholland cyangwa bakunze kwita Netherland itsinda Poland ibitego 2-1. Mu masaha ari buze gukurikira, ikipe y'igihugu y'Ababiligi Belgique iraza gukina na Slovakia, naho ikipe y'Abafaransa ikine na Australia. Aho ni mu gikombe cya Euro, aho match zikomeje kugenda zikurikirana kandi match nziza. Abakomeje kugenda bareba imikino y'i Burayi bari kugenda baryoherwa bigiye bitandukanye, n'amatara menshi agiye atandukanye. Dusimbukire uyu munsi habaye isabukuru y'umutoza w'umunyabigwi, nta wundi n'umutoza w'Umudage, ni Jürgen Klopp. Yagize isabukuru, tumwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Tunyarukire mu ikipe ya Real de Madrid, aho umukinnyi wo mu kademi kabo wari uteganyijwe yuko agomba kuzabona umwanya wo gukina, ariko yafashe icyemezo cyo ko yava mu ikipe ya Real de Madrid. Na wundi ni Iker Bravan, yavuye mu ikipe ya Real de Madrid ndetse yavuze yuko agomba gusohoka mu ikipe ya Real de Madrid akareba ahandi yakwerekeza mu buryo bw'imikorere, dore yuko nyuma yaho binjijemo Kizigenza Kylian Mbappe, we yavuze yuko agomba gusohoka, dore yuko bafite Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, abo bose ngo bagomba kuba bagumya gukinira ikipe ya Real de Madrid. Akaba yavuze yuko we ku giti cye abona nta mwanya w'abakinnyi ba akademi bafite, dore yuko yavuze ko afite kuzagaruka mu ikipe ya Real de Madrid nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, ngo afite icyizere yuko yashobora kongera kugaruka mu ikipe ya Real de Madrid. Tunyarukire ku mukinnyi Rafinha wavuze amagambo avuga ati, ku magambo umukinnyi w'umunyabigwi nta wundi ni Ronaldinho yatangaje ati, ngiye sinzi nimba ari inama yatangaga cyangwa ari ikindi kintu ashaka kuba yageraho. Yavuze yuko umukinnyi Ronaldinho Gaucho byanze bikunze, mu magambo yaba yaratangaje ko we wenda afata atari nk'inkuru y'ukuri, dore yuko Ronaldinho ngo yaba yaratse Vinicius Junior amatike yo kuzaza kureba imikino yabo bazakina muri Copa America itegereje gutangira muri no weekend igiye kuza. Akaba yavuze yuko kuri we ku giti cye ati, nibyo ndi kugenda numva ati sinema nimba byaba bishoboka yuko umukinnyi Ronaldinho yaba yaratse tike zo kuza kureba imikino yacu. Tubutse ko Ronaldinho yaba yaravuzweho ubukene cyane mu gihe cyagiye gishira, yaba yaravuzweho ubukene bugiye butandukanye. Tunyarukire ku mukinnyi Kylian Mbappe ngo ateganyijwe yuko azajya abona hagati ya 60 na 70% ya image right mu buryo bwo kwamamaza isura ye, cyane ibikorwa bye mu ikipe ya Real de Madrid. Niko ikinyamakuru Marca cyanditse kivuga yuko Kylian Mbappe afite kuzajya abona 60% cyangwa 70% kuri image right mu buryo bwo kwamamaza ikipe ya Real de Madrid, cyane bakoresheje isura ye. Tunyakire mu ikipe ya Chelsea, aho yongereye amasezerano umukinnyi Trican George, amasezerano mashya azamugeza mu 2027, akaba ariyo masezerano mashya bagiranye n'ikipe ya Chelsea. Nyuma yo Modric, aho ni muri Real Madrid, na Lucas Vazquez
biteganyijwe ko ibintu bya Nacho bisobanuka bikajya ku mugaragaro. Bateganyije ko bagomba kongera amasezerano Dani Carvajal, kandi ikipe ya Real Madrid ikaba yishimira imikinire ye n'imikorere ye n'ubwitange agenda agaragaza. Bikaba biteganyijwe yuko mu mezi ari imbere Dani Carvajal agomba kongererwa amasezerano mashya mu ikipe ya Real Madrid. Tuvuye ku mugabane w'i Burayi tugaruke hano ku mugabane wa Afurika, cyane cyane tunyarukire hano mu Rwanda, aho ku munsi wo kuwa gatandatu hakinwe umukino cyane cyane wa test cyangwa gufungura stade Amahoro mu buryo bw'umupira w'amaguru, ariko ikaba izafungurwa ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, aho ikipe ya Rayon Sport yakinnye n'ikipe ya APR bakanganya ubusa ku busa. Hagiye hagaragaramo abakinnyi bashya bagiye batandukanye, by'umwihariko nka Sefu wagaragaye muri uwo mukino mu ikipe ya Rayon Sport, kuko Sefu yaherukaga mu ikipe ya Rayon Sport 2016 2017, aho 2018 yerekeje mu ikipe ya APR agakomeza kugenda yikinira, aza kuivamo ajya mu ikipe ya Kiyovu Sport. Kugeza ubu ngubu Sefu akaba nta kipe afite, ari free agent. Ukaba biteganyijwe ko ikipe ya Sport ishaka kuba yamusinyisha. Muri uwo mukino umutoza wa Juremet akaba atarawutoje, bikaba bivuzwa yuko nkuko kapiteni wabo Muhire Keve yaba yarabitangaje, avuga yuko Juremet yaba n'abandi bakinnyi bakuru mu ikipe ya Sport baba bagize uruhare kugira ngo umutoza Juremet adatoza uwo mukino. Twumve mu byo Muhire Keve yaba aratangaje nuko yagiye abona abakinnyi bagiye batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport. Keve, yagira icyo tubwira ku mutoza Julien Meti, udufungukiro tubwiza ukuri. Hari amakuru avuga ko nka Muhire Keve n'abandi bakinnyi bakuru mwaba mutemeye ibyo yashakaga gukora byo gukinisha bamwe mu bakinnyi yagiye akoresha muri iyi minsi ishize. Ayo makuru utubwiza ukuri Keve, n'umutoza no mu minsi ishize wenda bakinnyi ngo bakritikaga uburyo yapanze ikipe kuri matches zikomeye. Icyo kintu cyaba cyabaye Keve, cyangwa se nuko umubona n'umutoza wo gukomezanya na Rayon Sport? Julien Meti yavuga ko twese ko cy'umunsi ariko azagira ikibazo cyo kurwara mu nda, so vuba yabivuze ko atameze neza, bakamukunze ko gufata rebo medical, so nyuma bagira ko ameze neza mu zamaze gufatwa, ko umutoza yashaka gukinisha abakinnyi bato amaze iminsi akoresha iterambere ryashakishije umunyezamu muto turabyanga, nicyo cyabaye nta kintu. Uriya muto n'umuremure gusa ntabwo muri kimwe na kimwe yatwabyanze, nta kintu na kimwe yabaye kurwara mu nda, nta bindi byabaye. Urakoze cyane Keve. Tukiri ku mutoza Juremet we ku giti cye yifuza kuba yakinisha abakinnyi ba junior, abo yaramaze iminsi atoranya afatanyije n'umutoza Karanga Batista, ariko banze kubyanga. Bikaba bivuze yuko ni ese iyo bamwemera agatsinda ikipe ya APR yari kuba yahabwa amahirwe yo gukomeza ikipe ya Sport, ariko nkuko yabinyujije ku rukuta rwa Instagram Juremet, kugeza ubu ngubu umufaransa akaba yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Akaba bitegereje ko ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka undi mutoza ugomba kuba yatoza iyi kipe. Tuvuye ku mukino wahuje ikipe ya APR na Rayon Sport, tubitse ko bari barimo kureba uburyo igikorwa remezo cya stade Amahoro cyaba kimeze, kuko yari stade Amahoro yari yakubise yuzuye, bigaragara rwose ko yarimo abantu benshi bagiye batandukanye. Tunyarukire ku mikino ya Liberation Cup, aho RG n'ikindi ni Republic Garden, abashinzwe umutekano wa Repubulika y'u Rwanda cyane cyane Paul Kagame niwe muyobozi mukuru, baba bashinzwe cyane kurusha abandi bose, nubwo hari n'abandi bagenda bacungira umutekano, harimo minisitiri w'intebe n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye. Nibo batwaye igikombe cya Liberation Cup ku nshuro ya gatatu bikurikiranya kuri match ejo mwakurikiye hano live kuri Irish Sports Agents. Bakaba baratsinze ibitego 3, ishuri rikuru rya Nasho bayitsinze ibitego 3 ku busa, begukana igikombe cyabo cya gatatu bikurikiranya. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Irish Sports Agents, twagenda tubakurikirana cyane amakuru yo kugenda avugwa muri za transferi n'amakuru agenda avugwa ku gikombe cy'Iburayi cya Elo. Murakoze cyane, abatari bakora subscribe nyamuneka mudushigikire, kandi abayikoze murebe video zacu, murebe ibiganiro byacu birangire, niyo nkunga yanyu. Murakoze, turabakunda, tubahoza ku mutima. Ciao.